Ono što bi svakom preporučila je da imaju nekakvu ideju vodilju, nekakvu strategiju kojom će se voditi, nekakvu viziju, nekakav cilj kamo žele doći, ali to je onda jedan dugotrajan proces za kojeg često puta ljudi nemaju vremena. U biti svakoj destinaciji treba nekakav džek s puno novaca koji će onako pobrojati to i pokrenuti destinaciju, a dok ju nemaš onda trebaš biti kreativan. Ono što je jako bitno je da ljudi trebaju razmišljati o tome da su jedni drugima bitni. Kod nas to u nekim destinacijama nedostaje ta povezanost. Ako promijenimo taj način razmišljanja, onda u biti možemo puno napraviti. U Goli je galerija Ivana Večenaja, čak i ni domaći nikad nisu posjetili tu galeriju, a mogu čuti jednu nevjerojatnu priču o upornosti, o tome što jedan čovjek sam može napraviti za zajednicu ako ima čvrsti cilj i volju. Manifestacije su potrebne ako imaju smisla, ali ako je manifestacija samo zbog manifestacije zato kaj ne znam digla žaba nogu jer je vidjela da se drugi konj potkiva, onda to nema nikakvog smisla. Jedino ako imamo stvarno nekakvu jaku, snažnu priču koja će dopeljati određenu skupinu ljudi, tada definitivno da. Hlebine definitivno po mojem imaju snagu privući malo širi auditorij. Treba u biti više nas tu akumulaciju sredstava staviti na jedno mjesto. Kad bi se ljudi povezali, kad bi shvatili da sav novac koji ulože tamo, da će im se stostruko vratiti, jer ako neko dođe pogledati te hlebine, on neće htjeti samo hlebine gledati, nego želi upoznati i okolni kraj. Kako uvjeriti lokalnu samoupravu da nije fokus na konkretno njihovoj priči, nego na priči od susjeda. Ono što možemo raditi je čisto edukacijom. Mi smo pokrenuli jednu priču, Abeceda turizma se zove, i radimo sa djecom od 5. do 8. razreda osnovne škole. To je u biti pilot projekt u kojem mislimo da ćemo možda jednog dana imati ljude koji budu razumjeli turizam na ruralnom području. Shvatili su da nije ograničenost time ako žive na selu da to onda ne valja, nego je stvar u tome da ako razmišljaju na drugačiji način iz drugačijeg kuta, da definitivno bilo gdje će ljudi doći ako ih s nečim privučemo. Definitivno si zabilježite 8. i 9. svibnja 2020. Virje, Virovska prkačijada, međunarodni festival izvornih kolača. Obavezno dođite u najslađe selo. I šetnja kroz naivu u Hlebinama 8. mjesec, zadnja 2 dana u 8. mjesecu i definitivno tu vas isto svašta čeka. Fokus, om.